Weekend nziza kuno dukurikiranye kuri Gicumbi News Online TV akabicano yacu ya YouTube. Twizera ko komeza kugenda ugira ibihe byiza ubana natwe umunsi ku munsi hano kuri Gicumbi News. Yaba kuri internet kuri wese akadomo Gicumbi News akadomo akadomo rwa ndetse no kuri YouTube wanditse Gicumbi News Online TV. Twizera ko komeza kugenda ugira ibihe byiza cyane ndetse namwe mwageze muri weekend. Twizera ko ibintu bikomeza kuba uburyohe bikomeza kugenda biba fresh nta kibazo na gito kibayeho muri rusange. Agato nitwa Emmanuel Niyonizera Mustafa nako ikaza hangaha mu kiganiro Gicumbi cy'amakuru. Ni Gicumbi n'ibyasose mu bitangazamakuru, ikiganiro mumenyereye kuva ku wa mbere ukagenda ukabita ku wa gatandatu tugenda tukugeza amakuru abagenda avugwa hirya no hino mu isi tukayazana hangaha kugira ngo tugende tuyaganiraho nta kibazo na gito kibaye ubashe kwamenya byinshi biba bivugwa cyane ku makuru abatandukanye avugwa hirya no hino utaruza nyuma ukayakurikirana hangaha kuri Gicumbi News Online TV. Nta kibazo na gito kibaye Bizimana Desire nako akomeza kugenda agira ibihe byiza agenda kontrola gahunda za Gicumbi News kugira ngo yamajwe atambuke neza 5 kwa 5 ndetse n'ibindi bikorwa byose bya Gicumbi News. Twizera ko nakomeza kugenda agubwa neza cyane. Ndizera ko weekend aza kuba yinjiramo neza. Turi ku gatandatu tariki ya 30 ukwezi no kwakira umwaka wa 2021 akaba ari iminsi igera kuri 61. Ni iminsi 61 mw'abantu mwe isigaye kugira ngo dusoze umwaka wa 2021 twinjiye mu mwaka wa 2022. Twizera ko rero kongo nawe niba utari kubara ibukubare hasigaye amezi 2 n'umunsi umwe hanyuma umwaka tukahita tuwisoza tukinjira mu mwaka wa 2022. Agatangwa amakuru ni menshi ariko weekend imeze itedi weekend amakuru ahari nayahe urumva rero niyo tugiye kugenda dusasanura tuyagarukeho aho tuzakwerekeza mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera. Ngo ni materi rwose ngo nawe ibye n'abanyeshuri birakomeye ngo bagize gucya banyuzura abana. Ngo ni materi ngo rero wabigize muri ati mwebwe mugomba kunyuzurwa. Urumva ni ibintu bikomeye cyane kabisa. Hanyuma kandi turaza kuba twerekeza mu majyepfo y'u Rwanda aho mu majyepfo y'u Rwanda Ruhango umugabo arakekwa kwica umugore we ndetse amuhondaguye umuhini. Urumva ni ibintu bikomeye ngo arangije ajya kwirira akanyama. Turaza kwerekeza ari mu ntara y'amajyepfo inkuru tuze kugenda no tuyinjira mu buryo burambuye. Hanyuma kandi ikintu uza kumenya nuko mu karere ka Musanze naho abantu rwose baze gucya bafatirwa mu cyo bagiye gusenya moto bari bibye. Urumva rero ni ibintu bikomeye cyane ari ya mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Muri rusange rwose moto bagize gutya ngo bashaka kuyikuramo amapiyesi. Urumva rero nk'abantu mwabujura nabwo busigaye buri hanze ahangaha byarakaze tu nimushake nawe mujye mukontorora muri kure bibeze muri rusange. Kandi makuru ajyanye n'imikino champion icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru mu Rwanda Primus National Football League iraza kuba itangira kuri uyu wa gatandatu cya 30 kwakira mwaka wa 2021. Turaza kugenda twinjira mu mikino yose kugiteganyijwe. Nabonye equipe ya Rayon Sport iza kwa Yesurana n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Wazilo no mukino uza kubera hariya kuri stade regional ya Kigali Inyamirambo. Hanyuma kandi tuze kugenda tureba n'indi mikino yose ukwiteganyijwe. Nabonye ikipe ya Gicumbi ku munsi w'ejo ifite akazi katoroshye cyane zaba Yesurana n'ikipe ya APR Football Club. Iyi mikino no turaza kugenda tuyireba yose kugiye iteganyijwe. Ya imikino itegerejwe kuri uyu munsi ndetse n'imikino itegerejwe ku munsi w'ejo muri Primus National Football League igomba gutangira kuri uyu munsi umwaka wa 2021 umwaka wa 2022. Akari iyi mikino iteganyijwe tuza kugenda tuyinjiramo muri rusange nta kibazo na gito kibaye nako mwikaze rero nezera ko komeza kugenda umererwa neza cyane ibintu komeza kugenda biba fresh sana rwose nta kibazo nk'abantu nta kibazo.
ibintu byose byaroroshye, ibintu byose byabaye munange, niko njya mvuga. Ari nako mwibutsa ko kuri Facebook live amakuru ari gutambuka tano kwa tano. Usimbuye kuri Facebook ukandika Igicumbi News /CAO/rwa urahita utubona neza cyane. Hanyuma kandi ushaka waca kuri Mustafa Eminyo Nizera n'urukuta rwanjye rwa Facebook n'amakuru yenda atambuka, ndetse n'imbuga zose za Igicumbi News, yewe n'imbuga za Bizimana Desire, zose aya makuru ari kugenda atambuka gatanu kuri gatanu. Twizera ko rutacikwa, we ntiwavuga ngo nacitswe, ngo nacitswe n'amakuru ya Igicumbi News. Kandi tuba twahabagereye hafi ya hose tukagenda tuyabaterekeraho. Twizera ko mukomeza kugenda mugira ibihe byiza. Reka duhite duhera mu majyaruguru y'u Rwanda, dore mu kinyamakuru cyitwa Imvaho Nshya, akaba ari ikinyamakuru cyano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho cyandika ko mu karere ka Musanze bafatiwe mu cyo bagiye gusenya moto y'inyibano hariya mu karere ka Musanze. Aho kuri wa kabiri tariki 26 Ukwakira 2021 polisi ikora mu karere ka Musanze yagize gucya ifata uwitwa Umuremyi Rukundo w'imyaka 21 ndetse n'uwitwa Nizimana no w'imyaka 24, yewe na Imana Ishimwe Clement y'imyaka 26 bari bagiye gukura ibyuma muri moto bikekwa ko bari bibye hariya n'ubundi mu karere ka Musanze. Bakaba barafatiwe mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi mu kagari ka Nyabigoma kari mu mudugudu wa Kabeza hariya mu karere ka Musanze. Hanyuma kandi umuyobozi wa polisi mu karere ka Musanze akaba Senior Superintendent of Police akaba CSP Jean Pierre Kanobayire akaba yavuze ko gufatwa kwa bari abantu byaturuze ku makuru yatanzwe n'abaturage. Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane kabisa. Aho mu magambo y'umuvugizi wa polisi ari mu karere ka Musanze akaba witwa Afande Kanobayire akaba yavuze ko bari abantu uko ari batatu ngo bafashwe ku mugoroba wa tariki ya 23 Ukwakira 2021, aho basanze rero ngo moto ya Uwimana Joseline, ubwo n'uburyo bari bagiye kuyibamo, ngo basanze moto y'uwitwa Uwimana Joseline ngo iparitse, ngo wari utwaye yaragiye mu nzu. Urumva yaragiye nko kura akantu wenda yagura mu nzu cyangwa ngo agiye aho ngaho nyine, ngo hanyuma ngo barayisunika, ngo hanyuma rero ngo barayijyana, ngo hanyuma yicumbikije ku muturage hariya mu murenge wa Kimonyi mu karere ka Musanze n'ubundi, ngo hanyuma nyuma ngo amakuru aza kumenyekanaho ngo yatanzwe rero n'abaturage. Hanyuma abapolisi rero bagira gucya bagiye kuyikurayo rero, ngo nuko basanga ngo ibyuma rwose ngo bari bagiye kubikuramo ngo babigurishe. Urumva ko ni gutyo gahunda zimeze hariya mu karere ka Musanze. Hanyuma kandi CSP Kanobayire akaba akomeza avuga ko mbere yo gutangira gushaka abakekwaho kwiba moto nyirayo yari yatanze n'amakuru yibwe moto. Urumva aho ngo yari atwaye n'umumotari usanzwe utwara abagenzi, akari gutyo rero gahunda zimeze. Hanyuma kandi CSP Kanobayire akaba yakomeje avuga ko ngo abantu bakwiye kujya bihutira gutanga amakuru kujya hakiri kare kugira ngo hatangire ibikorwa byo gushakisha abanyabyaha. Ari gutyo rero gahunda zimeze hariya kabisa mu karere ka Musanze. Hanyuma kandi umuyobozi wa polisi mu karere ka Musanze akaba yakomeje avuga ko abantu bose yakwiye gukura amaboko mu mifuka bagakora, abantu bakure mu mifuka bakore, ngo bakirinda ubujura kuko rwose icyaha gihanwa n'amategeko muri rusange. Akaba ko gahunda zimeze. Hanyuma kandi abantu rero bafashwe bakaba bagomba guhita bashikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo hatangire iperereza. Hanyuma kandi itegeko ni 68/2018 ryo kwa 30 y'ukwezi kwa 8/2018 mu ngingo y'ijana na 66 ivuga ko umuntu wese wahamijwe n'urukiko icyaha cyo kwiba ahanishwa igifungo cy'umwaka umwe ariko utarenze imyaka 2 ndetse n'izabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1, n'izabu y'amafaranga y'u Rwanda
ya miliyoni itari ya miliyoni imwe ariko atarenza none miliyoni ebyiri muri rusange akaba ariko gahunda zimeze rero hariya mu karere ka Musanze ndetse ngo ushaka hakorwa n'imirimo y'inyungu rusange y'amezi agera kuri 6 cyangwa kimwe muri ibyo bihano akari gutyo gahunda zimeze hanyuma kandi mu ngingo y'167 itegeko rivuga ko bihano ku cyaha cyo kwiba nacyo gahunda zimeze zitireka ture naho uko bimeze bimeze bite ingingo y'167 iravuga iki reka nayo tuyirebeho kabisa ku ngingo y'167 ku itegeko naryo ribivuga muri rusange kadukontorore mudasobwa yacu turebe gahunda zimeze zite ingingo y'167 ivuga ko ibihano ku cyaha cyo kwiba byikuba kabiri iyo wibye yakoresheje guca mu cyuho urumva kari gucyo gahunda zimeze rero ati kurira icyo yari cyo cyose gifungura cyangwa se utemewe kwinjira kwiba byakozwe mu nzu ituwemo cyangwa isanzwe bamo abantu muri rusange ari cyangwa se mu nyubako zikijije akaba ari gutyo gahunda zimeze rero ngo kwiba byakozwe nijoro cyangwa se byakozwe n'abantu batabarenze umuntu umwe ari gutyo gahunda zimeze rero akari iyo ngingo y'167 muri rusange ihana itegeko rero ku bantu babageze gutya bagakekwaho ubujura gutyo gahunda zimeze rero muri rusange hariya mu karere ka Musanze hanyuma kandi dukubitira mu ntara y'Iburasirazuba dukubitire mu karere ka Bugesera aho ngo animatiri ngo aravuga kunyuzurisha abanyeshuri saa 4 z'ijoro mu rucuku kabisa saa 4 z'ijoro ngo bajya gufata abana bagenzi babo bari baje mu mwaka wa 4 barabanyuzura kunyuzura ewe data we urumva ni ibintu bikomeye kabisa aho mu ishuri n'ingerabarize rya Nyamatara mu karere ka Bugesera haravugwa igikorwa cyo kunyuzura abanyeshuri bashya bari binjiye mu mwaka wa 4 aho igikorwa cyabaye mu ijoro rya saa 4 z'ijoro kandi ngo ubwo cyabaga ngo cyari ryagarikiwe n'umuyobozi w'ishuri ushinzwe gukurikirana abanyeshuri uzwi nka animateri akaba rwose ngo nawe yari ahari ndetse ngo kanavuga ko ngo ari nawe warateguye gushaka ko ngo habangwa isomo bari abanyeshuri basha urumva ngo kugira ngo batazamusuzugura namwe mu nyumvire kabisa ibintu birakaze mw'abantu umuyobozi ushinzwe gukurikirana imibereho y'abanyeshuri witwa Ntahomvura Ernest akaba avugwaho ko yagize gutya ngo akabwira abanyeshuri biga mu mwaka wa 5 nkuko bajya kunyuzura bagenzi babo biga mu mwaka wa 4 saa 4 z'ijoro ubundi bakabanyuzura ndetse ngo banafatanyije ibi bikaba byaraye mu ijoro rya tariki ya 24 Ukwakira 2021 bamwe mu banyeshuri ndetse n'abarezi bigisha hariya kuri kiriya kigo cyara mu karere ka Bugesera ngo babwe Radio TV1 uko byagenze aho umwe mu bari bahari bageze bati bakora ibyo bise ngo ijoro welcome TVT Nyamata Day umva ukuntu ngo babyise mw'abantu ngo babise welcome to TV TTC Nyamata Day ubwo nyine ni TTC n'ubundi ni hari abana bajya kwiga ibintu bijyanye n'ubundi n'ubwarimu urumva rero nk'abantu wanyuma ngo bavuga ko ngo bari kugira ngo babahe ikaze ngo mu ishuri mw'abantu mwe ngo rani materi ngo afata abanyeshuri ga mu mwaka wa 5 barabwira ngo baze kuza ngo kumufasha ngo kubyutsa abana urumva rero mw'abantu ibintu nabyo birakaze pe akaye gutyo gahunda zimeze rero ngo muri ayo masaha ya saa 4 z'ijoro arabyutse ngo hanyuma ngo aragenda kwabwa abana ngo babyuke rero bifashwe n'abana biga mu mwaka wa 5 bajya kuri abana bo mu mwaka wa 4 bashyashya hanyuma kandi urumva ko ngo nanimateri ngo yarahari ngo hanyuma kandi ngo amagambo amwe ngo bababwiraga ngo bafata ngo n'imikandara barabakubita kari gutyo rero gahunda zimeze hariya rero mu karere ka Bugesera hanyuma kandi abarimu bavuze ko kandi usibye kuba
abanyeshuri barakubiswe ndetse ngo banaswe amafaranga ngo y'impamba ngo bari baritwaje. Alala twa dufaranga ababyeyi bavuga ati mwakire mwabana mwe nimugera ku ishuri muzarebe uko mubigenza. Urumva rero ngo kaba yaratunguwe no kumva ngo abanyeshuri ngo barabikoze ngo kabisa ngo kandi ngo uwo muyobozi ngo we ngo bikekwa ko ngo ari inyuma, ariko ngo abana bo mu wa gatanu bari bajyanye ngo barahanwe ngo hanyuma we ngo ntiyaza kuba ngo ahanwe ngo kandi ari we wabigezemo uruhare. Hewe data we Animate koko koko kweli we Animateri we ubuse koko Animate ibi byari bikwiye. Urumva ni ibintu bibabaje mw'abantu mwe. Animateri ubundi Animateri niwe muntu ukotorora bujya akareba gahunda z'abana ziba zimeze ziti. Urumva rero mw'abantu mwe akari gutyo bimeze gato. Reka ture wenda icyo ubuyobozi bw'ikigo bwaje kuza kuba buvuga kuri iki kibazo, aho umuyobozi w'ikigo cya TTC Nyamata akaba witwa Bujyaniza Alphonse akaba yavuze ko bazandikira ibaruwa akarere ngo hanyuma akagahagarika ku mirimo uyu muyobozi kuvugwaho aya makosa. Urumva rero niko gahunda zimeze mu magambo yagize ati hari abana bivugwa ko rwose ngo basuzugwaga Animateri bityo ngo nawe ashaka ngo kubihanangiriza kugira ngo abereke ko nyine ari umuyobozi. Ati rero ati nawe ati ntabwo yagomba kuba yabikora kuri nubwo ngo abana b'umwaka wawushize wigaga mu kane bamusuzuguye, ati ntabwo kubikora kuri akarere cyo gahunda zimeze. Kandi akomeza avuga ko bo nta kintu bakora uretse kubitangira raporo ngo hanyuma ngo akarere abo kakareba imyanzuro muri rusange kazafatira uriya Animateri. Ati twe nawe twifuza ko yakomeza kuba ubuyobozi cyangwa se Animateri ahanga kuri kino kigo, ahubwo bamushakira ahandi akazi cyangwa akaba harebwa icyo itegeko teganya akari ko gahunda zimeze rero hariya mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera araza Nyamata. Urumva ko ni ibintu bibabaje mw'abantu, ni ibintu bibabaje nyamara. Animateri se urumva abana n'agafaranga ababyeyi bari babihereye bati bazakontorore bageze ku ishuri nako bigenze gutyo, abana muraye mubariza ijoro ryose. Urumva akaba ari ibintu bibabaje mw'abantu mwe. Akari icyo ngicyo twaba tuvuze muri rusange hariya mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba muri rusange akaba ari ko gahunda zimeze. Hanyuma dukontorora tuba Iburasirazuba dukatire mu majyepfo tujye mu karere ka Gisagara. Mu karere ka Gisagara uti gahunda zimeze zite kwa bajuwayeze. Aho Gisagara ngo barifuza ubufasha bwo kuvuza umwana wabo wavukanye ubumuga. Kari inkuru dusanga mu kinyamakuru Kigali Today, aho ababyeyi bimusha mu karere ka Gisagara rero basaba waba ufite umutima utabara ko yabatera inkunga kugira ngo babashe kuvuza umwana wabo w'umukobwa witwa Ange Mushimiyimana avukanye ubumuga bw'ingingo. Rero akari ko gahunda zimeze ari mu karere ka Gisagara, aho Mushimiyimana afite imyaka igera ku 8 akaba hamwe n'ababyeyi be rero batuye mu mudugudu wa Karugumya mu kagari ka Kigarama mu murenge wa Musha mu karere ka Gisagara. Baravuga ko rero uyu mwana yavukanye ubumuga bw'ingingo muri rusange, aho ngo akajya ngo atambutse ngo akicara ngo hanyuma rero ngo uyu mwana ngo kibazo afite rero bimeze bite ngo uyu mwana rero ngo akicara ngo ariko ngo wagenda ngo akuruza ikibuno ngo kuko ngo ntabasha kuba agenda ngo yagiye kugenda ngo akurura ikibuno ngo ariko nabwo ngo akagenda ngo akanya gato rero ngo hanyuma kandi ngo iyo hari icyo akeneye ngo avuga ngo yifashishije amarenga ngo urugero ngo nk'iyakeneye kwituma ngo agira gutya cyangwa se gukora ibikomeye ngo ajya gutya ngo akavuga mu marenga ngo hanyuma ngo atindikanyaho gatoya rero ngo agahita birangiriza aho ari. Urumva ni umwana ubabaje kabisa. Hanyuma kandi nyina w'uyu mwana akayitwa Apolonia Akimana akavuga ko kuba asigaye ngo yicara nubwo yicariza ikibuno ngo ndetse
ndetse ngo akaba avuga mu marenga ngo abikesha ubufasha ngo bagiye bahabwa ngo hanyuma bakamuvuza rero ngo kuko ngo bo nta bufasha bafite nyamara ngo hagize ngo icyakorwa ngo uyu mwana akaba yafashwa ngo ashobora kuba ngo yahaguruka ngo kuko birashoboka cyane, akaba ariko uyu mubyeyi rero yagiye atangaza muri rusange avuga ko rero ngo agize amezi 8 ngo batangiye kugenda bamujyana kwa muganga. Rero muri rusange urumva ko n'umwana kabisa ubabaje, muri rusange mw'abantu n'umwana ubabaje, aho rwose uyu mwana nanjye ndi kubona ateye agahinda, ateye agahinda pe, ni ukuri kw'Imana rwose si ukubeshya, si ukubeshya, uyu mwana ateye agahinda, ni umwana uteye agahinda nkurikije nanjye uko ndi kubibona n'uko ndi kubyumva, ko n'umwana urumva afite imyaka 8, yatangiye kuvuzwa ku mezi angahe, nibwo yatangiye kwitabwaho, urumva rero niko gahunda zimeze. Hanyuma kandi bakaba bahereye ku kigo nderabuzima kugeza amagingo angaya, kugira aho bagiye kubabohereza ku bitaro bya Kabutare, ngo nabo babohereza kuri CHUB hariya rero ngo bakajya kwa bajya kumugoroza, akari ku gahunda zimeze rero. Hanyuma kandi babonye umwana ageze imyaka 2 ngo hanyuma ngo nta kirahinduka, kuko basabye ngo koherezwa ngo igatagara, ngo hanyuma ngo barabyemererwa ngo ariko ubushobozi ngo buza kuba buba bukeya, ngo maze kubera ko babonaga nta gihinduka ngo bahitamo kumutahana. Urabona n'abantu n'ubundi rwose, urabona n'abantu batuye birababaje we, inzu yarangiritse nk'abantu mwe ku buryo bukomeye cyane. Uyu ni umuryango ukwiye gufashwa, dore ko n'ubundi ngo bavuga ko bari mu bukene ndetse ngo no kwita ku mwana utabasha kugenda, urumva nabyo ni ibintu ngo bituma rwose ngo batabasha gusana inzu. Urabona ni ibintu yabaje kabisa. Hanyuma kandi se yitwa Jean Pierre Manariyo, akaba nabagira ati rwose umuganga yatubwiye ko tubonye nka miliyoni 3 mu byafasha umwana akaba yafashwa akagenda rwose, ariko twebwe ntaho twayakura, urumva ati twebwe ntaho twayakura. Urabona ni umuryango ubabaje rero. Hanyuma kandi umuryango ngo nubwo uri mu cyiciro cya 3 cy'ubudehe, ngo urakennye cyane kabisa, ngo kuko bafite inka ngo bahawe n'akarere kugira ngo babashe kwita kuri uyu mwana, ngo ariko nayo ngo ikamwa igice cya litiro ngo ku munsi. Rero akariko bimeze ngo ntibabashe kubona amata muri rusange, ngo kugira ngo babashe kuba bavuza uyu mwana. Iyi nka rero bakaba barayihawe n'akarere kugira ngo areke uyu mwana yagira icyo yabona muri rusange. Kari ku gahunda zimeze rero hariya mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Gisagara muri rusange. Gusa mw'abantu mwe, muntu ufite umutima, muntu ushobora kuba yagira icyo yakora rwose akaba yatabara aba bavandimwe, urumva ni ibintu bibabaje mw'abantu mwe. Muri rusange nanjye ngeze agahinda, se ko nta nimero ya telefoni bashizeho ku buryo hagize uwabakenera ashobora kuba yababona. Urumva rero akaba ari gutyo gahunda zimeze. Gusa reka nkontorore ndebe iyi nkuru dukesha ikinyamakuru Kigali Today yakozwe nande, wenda kwa ngo n'uwaba aziranye nawe wenda ashobora kuba yagira icyo yakora. Iyi nkuru ikaba yarakozwe n'uwitwa Marie Claire Joyeuse, akaba ari umunyamakuru wa Kigali Today. Muri rusange akaba yakoze iyi nkuru, akaba nubwo turi kubona nta nimero za telefoni ziriho, umuntu ashaka yakwifashisha uriya munyamakuru kugira ngo abashe kuba wenda yagera kuri abantu. Urumva ko umuntu uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, umuntu uri mu Rwanda
hari icyo wakora kugira ngo umuryango we wafashwa kabisa, akaba hari icyo wakora byagenda gutyo, ukaba wakwegera n'ubuyobozi, kuko ni ibintu bibabaje kabisa nkurikije n'ukuntu nanjye ndi kugenda mbibona. Ni umwana ubabaje, umwana w'umukobwa muri rusange yitwa Ange Mushimiyimana wavukanye ubumuga bw'ingingo muri rusange hariya rero mu ntara y'Amajyepfo, akaba ariko bimeze muri rusange. Amakari tukiri hariya muri Amajyepfo naho tukiri mu karere ka Muhanga, tuvuye Gisagara gato dukatira i Muhanga. Muhanga naho ibintu bimeze bite, reka dukontorore. Muri rusange nabonye urukiko rwarimo ruburanisha umugabo ukeka gusambanya umwana w'imyaka 8, ariko ngo akaba uyu mugabo avuga ko ngo atabikoze ngo kuko yatari yabuze ngo babikorana, kari ko gahunda zimeze. Katuje muri iyo nkuru nayo turebe gahunda zimeze ziti, reka dukontorore general turebe bimeze bitari nako nkwibutsa ko kuri Facebook live amakuru ari gutambuka 5 kwa 5 kuri Facebook. Ushobora kusimbuka ukandika Gicumbi News _CHO_RW ni kuri Facebook. Hanyuma kandi ushobora kuba waca kuri Mustafa Emeniyonizera ni urukuta rwanjye rwa Facebook, cyangwa se ukaba waca ku mbuga zindi zitandukanye za Gicumbi News, yewe na Bizimana Desire ku mbuga z'amakuru ari kugenda atambuka 5 kwa 5. Ubwo twizera ko mukomeza kugenda mugubwa neza cyane muri rusange, ariko gahunda zimeze rero muri rusange. Ubwo ushaka kwamamaza, wowe ukeneye kuba watugana ngo tukwababarize by'umwihariko mu kiganiro Gicumbi cy'amakuru, ukaba watwegera tukaba twakwamamariza muri rusange Gicumbi News online TV, ndetse na wayishata Gicumbi News _CHO_RW. akaba ni mu karere ka Gicumbi mu mujyi wa Byumba, ukaba wahagera ugahita utubona neza cyane. Rero tukagenda tukwamamariza ibikorwa byawe muri rusange, ibintu bikagenda biba controle general, ibintu bikomeze kugenda biba controle, nta kibazo na gito kibayeho muri rusange. Nubwo akona kuba barakanyuzemo, nizera ko ibintu bikomeza kugenda biba fresh sana, nta kibazo na gito kibaye. Hanyuma twerekeje i Muhanga ngo umugabo arakana ko yitigeze asambanya umwana w'imyaka 8, ndetse ko atigeze abikora ngo kuko atari yabuze umuntu mukuru abikorana. Naho umugabo ukurikiranweho gusambanya umwana w'imyaka 8 mu murenge wa Rongi kandi mu karere ka Muhanga, kandi cyashinjwa ndetse akavuga ko atari yabuze abakobwa bakuru cyangwa se abagore bakorana imibonano mpuzabitsina muri rusange. Rero ngo kubyajya gufata uwo mwana, uyu mugabo rero gahunda ze nawe uko zimeze, yabunanishijwe n'urukiko rero ku byaha akurikiranweho kuri uyu gatatu 27 Ukwakira, aho uregwa yabanje kugaragaza inzitizi z'uko afunzwe ko binyuranyije n'amategeko. Rero ngo mu mizi y'ubushinjacyaha bwavuze ko uko tariki ya 5 z'ukwezi kwa 2 2021 ngo uyu mwana yari akurikiye abandi bana, ko hanyuma rero ngo bwarabakurikiye ngo nibwo ngo yaje gufatwa n'uyu mugabo rero ngo amujyana hano mu bishyimbo, hanyuma ngo atangira ngo kumukoresha ngo imibonano mpuzabitsina, ari nako rero ngo yaje kubonwa n'abana ngo bari bagivuye kuvoma. Rero ngo yabakurikiye rero ariko gahunda zimeze. Hanyuma kandi uyu mugabo gahunda ze rero nawe uko zimeze, reka turebe gahunda ze nawe uko zimeze. Akaba avuga ko rero ngo ibi ngibi ngo bitigeze bibaho, ngo ahubwo ngo atari yabuze ngo bakorana imibonano mpuzabitsina muri rusange. Rero nyamara ibi byarabaye, wenda urumva ko abana babwatiswe twaramubonye bashobora kuba byarabaye, ariko akaba avuga ko nta byigeze biba. Urumva rero akaba ari gutyo gahunda zimeze rero muri rusange hariya mu karere ka Muhanga. Hanyuma ndetse kandi uyu mugabo akavuga ko
abantu bamubonye ngo ndetse ko abaturanyi ngo babimenye ko yahise yirukanka ariko ngo bamwiruka arabasiga ngo hanyuma ngo nyuma aza gufatwa rero muri rusange kuko ngo hagiye hatangwa inyandiko zo kumufata, hanyuma uregwa akaba avuga ko ngo atigeze asambanya uyu mwana rero, aho avuga ko ndetse ngo ntacyo yigeze akora, ngo uyu mwana ngo ari kumwe n'abandi bana ngo arimo ngo ufite imyaka 16 ngo ufite imyaka 18, kandi yakomeza akavuga ko ngo kwirukanka ngo ari uko ngo yaragiye ngo yarasigaye ngo abantu bose ngo batuye mu mudugudu. Urumva rero ni ibintu bikomeye cyane, ariko gahunda zimeze rero muri rusange ngo yari yagiye gupagasa ngo i Kigali, yari agiye gupagaza i Kigali, akaba ariko gahunda zimeze. Ubushinjacyaha rero bwabwiye urukiko ko raporo ya muganga igaragaza ko ngo ka kantu karanga ubusugi bw'umwana ngo kafungutse, ariko gahunda zimeze. Hanyuma kandi uregwa akaba yari yunganiwe na Maître Hakizimana Robert, bahise babwira urukiko ko raporo ya muganga ivuga ko nta kimenyetso cyo igaragaza ko umwana yasambanyijwe, akaba ariko rero gahunda zimeze muri rusange hariya rero mu karere ka Muhanga. Urumva rero ni gutyo gahunda zimeze hariya i Muhanga. Nyuma tuva Muhanga dukatira Ruhango. Gahunda zimeze zite? Turacyari mu kinyamakuru Kwezi, aho bavuga ko mu karere ka Muhanga umugabo akurikiranweho kwica umugore we yamuhondaguye umuhini, ngo yarangiza ngo akirira inyama kwa Mucomadi. Umugabo utuye mu kagari ka Gisanga mu murenge wa Mbuye kari mu karere ka Muhanga, akaba rero nawe yagize gutya rero ngo yegejejwe urukiko rero rwisumbuye rwa Muhanga kugira ngo aburane ku cyaha cyo kwica umugore we amuhondaguye umuhini, ngo yarangiza ngo ubundi ngo agakomeza ngo ujya kwirira inyama. Urumva ngo nkaho nta cyabaye mw'abantu, urumva mw'abantu ibintu birakomeye. Aho umugabo rero akaba yaregereje urukiko rwa Muhanga tariki ya 25 2021, tariki ya 25 Ukwakira 2021 rero, aho waburana n'ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Muhanga, aho rero uyu mugabo yarirwa rero ko yaba yarishe umugore we amuhondaguye rero umuhini, aho uriya mugabo ngo afungiye kuri sitasiyo hariya ya polisi ya Ruhango. Ngari gutyo gahunda zimeze. Hanyuma uregwa akaba rero yari yagize gukicyaha yaragikoreye mu mudugudu witwa ngo ni Sahara mu kagari ka Gisanga mu murenge wa Mbuye hariya mu karere ka Ruhango. Mu karere ka Ruhango akaba ariko gahunda zimeze. Ikinyamakuru Ukwezi cyari kibeshe kuri titire ko ari Muhanga ariko ni Ruhango. Akaba ariho rero ibi byaje kuza kuba bibera rero hariya mu ntara y'Amajyepfo, akaba yarakubise umuhini umugore we rero, hanyuma yarangiza ngo akamwica, nyamara ngo barabanaga mu buryo butemewe n'amategeko kuko ngo n'ubusanzwe bari bafitanye amakimbirane. Urumva rero ni ibintu bibabaje mw'abantu mwe, hariya mu ntara y'Amajyepfo muri za Ruhango niko gahunda zimeze. Hanyuma urumva ko ibintu by'amakimbirane mw'abantu mwe bikwiye kuba cyacika, nyamara mwabigizemo uruhare, ariko gahunda zimeze kuko mw'abantu mwe nta kintu amakimbirane rwose azatugezaho, urumva ni ibintu bibabaje. Hanyuma kandi amakuru dukesha ubushinjacyaha bw'u Rwanda, hanyuma ikaba avuga ko uyu mugabo yahise rero yishe uriya mugore, yarangiza ngo abanje kumukubita umuhini mu mugongo. Urumva rero ngo bari mu ruganiriro ngo umugore yitura hasi muri rusange. Hanyuma kandi
urumva ko ni ibintu yabaje kabisa hariya mu karere ka Ruhango. Hanyuma kandi ukekwa wakurikiranwe icyaha cyo kwica umuntu biramutse yarabikoze ku bushake yahanwa n'itegeko n'ingingo y'ijana na karindwi itegeko ni 68 akarindwi ka 2018 ryo kuwa 30 kwa 2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Icyo cyaha kiramutse kimuhananye rero yahanishwa igifungo cya burundu, akaba yahanishwa igifungo cya burundu muri rusange. Akarikorera gahunda zimeze kuri uriya mugabo muri rusange. We yaramutse ahanijwe n'icyaha agomba guhanishwa igifungo cya burundu, ni burundu rwose. Ahangaha nanjye ntacyo narenzaho, akari ku gahunda zimeze rero muri rusange hariya mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Muhanga. Urumva ko mu majyepfo ibintu birakaze, iyi weekend nabo bagiye kuyinjiramo nabi kabisa. Urumva amakuru ari mu majyepfo Ruhango, umugabo ati njyewe nubwo twashakanye tukabana tukararana mu buri bumwe ngomba kukwica. Urumva ni ibintu yabaje kabisa. Hanyuma undi nawe ati gusambanya akana ukarebana ya nkuru ya wa mwana ukeneye ubufasha za Gisagara. Urumva rero mu majyepfo kabisa iyi weekend yari ifite amakuru menshi cyane, akari gucyo gahunda zimeze rero kari ko twabasha kuba dukontorora muri rusange rero akari ko gahunda zari zifasha. Hanyuma reka dukubitire mu mikino gahunda zimeze tirandevuwe mu mikino gahunda zimeze zite. Reka duhite duhera kuri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru mu Rwanda, nayo igomba kuza kuba ikomeza. Gahunda zimeze zite tubyinjiremo. Ni akazi katoroshye nk'abantu mwe Primus National Football League, aho kuri ubu ngubu n'abafana ku kigero cya 30% kikaba bemeye kuba bajya kwa bareba umukino ariko bipimishe COVID-19 mbere y'amasaha 48. Akaba ariko gahunda zimeze. Duhere ku mikino itegereje kuri wa gatandatu rero nayo tugende tuyinjiramo turebe. Kuri wa gatandatu ikipe ya FC Marine iraza kuba yakira ekipe ya Gasogi United. Akaba ari umukino utegerejwe ku isaha y'isa 9 hariya kuri stade Umuganda hariya mu karere ka Rubavu. Hanyuma kandi Rayon Sport kuri stade regional ya Kigali Nyamirambo iraza kuba yakira ekipe ya Mukura Victory Sport Elwazir. Umukino uza kubera hariya i Kigali, umukino waza gutangira ku isaha 9. Hanyuma kandi kuri stade Kamaramakari mu karere ka Rusizi ni urugendo rukomeye AS Kigali yakoze, aho izakoza kwa yesurana n'ikipe ya Espoir. Hanyuma Kiyovu Sport maze kuza kuba nayo yesurana n'ikipe ya Gorilla Football Club. Umukino nawo ugomba kuza kuba ubera hehe? Uyu mukino aza kuba kubera kuri stade regional ya Kigali i Nyamirambo. Katurebe amasaha bimeze bite, ni saa sita zuzuye. Karibwo uyu mukino rero uza kuba muri rusange hariya, aho ukaza gukurikirwa n'umukino wa Rayon Sport n'ikipe ya Mukura Victory Sport Elwazir. Akaba ari umukino rero itegerejwe kuri uyu wa gatandatu muri Primus National Football League. Hanyuma imikino itegerejwe ku munsi w'ejo yo imezite. Ku munsi w'ejo nabonye n'akazi katoroshye mw'abantu mwe. Ikipe ya Gicumbi Football Club izaba yakirwa n'ikipe ya APR Football Club kuri stade regional ya Kigali i Nyamirambo. Hanyuma kandi kuri stade Ubworoherane umuriro za hagati ikipe ya Bugesera n'ikipe ya Musanze. Hanyuma ekipe ya Etoile de l'Est nayo izaba yakira ekipe ya Police Football Club hariya Ingoma. Ngiye kandi ikipe ya Etincelle kuri stade Umuganda ni derby ntaberangirazuba izakira ikipe ya Rutsiro. Akaba ko gahunda zimeze muri rusange muri Primus National Football League. Imikino itegerejwe ya shampiyona y'u Rwanda igomba gutangira saa 30 kuzageza mu kwezi kwa gatanu hafi
ubwo ni season 2021-2022. Mwibutsa ko ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona gishize ni APR Football Club yatwaye igikombe cya shampiyona muri rusange. Rero ubwo se muri uyu mwaka wowe urabona ni izagitwara? Igikosi ni icande, igikosi ni icyaperi, ni Rayon Sport, na AS Kigali, ni Mukura, ni Kiyovu. Dore ko aya ma equipe yose yagiye yubaka mu buryo bukomeye cyane nka Kiyovu Sport ifite rutayizamu ukomeye cyane Emmanuel Okwi wavuye mu gihugu cya Uganda. Kuri ubu rakaza kuba kuri uyu munsi aserukana equipe bisa n'ikipe ya Gorilla. Hanyuma kandi ukaraba ikipe nka AS Kigali yagiye azana abakinyi bakomeye barimo Sugira Ernest, Niyonzima Olivier Sef, nari muri AS Kigali Haruna Niyonzima. Akabana ni ikipe nayo ikomeye cyane aba abanyamahanga bayo. None wagera kuri Rayon Sport ni ibindi. Rayon Sport muri Ruzaka natwe nka Igicumbi niyo turababera kugira ngo iyi mikino tuzayikurikirane fresh sana. Ngaba ari bucyo gahunda zimeze rero mu mikino. Nabonye ku mugabane w'Uburayi Rendez-vous nawe ikipe ya Paris Saint-Germain yarayikuye intsinzi mu ya Rubamba. Bwayenshi akomeje kwirata Lionel Messi bimeze bite? Messi bimeze bite? Messi wacu akaba ariko gahunda zimeze rero muri rusange. Ubwo nabyo tuyafata umwanya uhagije tubyinjiyemo mu mikino n'imyidagaduro by'umwihariko kuri shampiyona icyiciro cya mbere Primus National Football League ku ikipe ya Gicumbi. Nta makuru yayo utazamenya. Reka mbashimire cyane mbifuza kugira umunsi mwiza, muze kugirana weekend nziza. Hasta la vista. Nuko ngenda nitwa Emmanuel Nonezera Mustafa. Turaza kugenda tubana mu bindi biganiro bitamuze kugira weekend nziza.